ka usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita bunan dito ka. No bita kani sing lalo to sunan tangga boka. So ba go sini naket lalo tal ngabo. Nissan Bulabinaka. Sema mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Radio bulando vata me kauti kanda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseani. Sama-sama
Ana radio mbulan dua vata ni mbulan ni mata vinaka mai rito mai ndalawa tikani na nonde wasining on vata na kavi vinaka ni wakarombukan den dai nei lau na Faith Harvest and kalu sava me bakanga na nondando tika wuna na vika ke sara weekend to na songos and we talanoa se thavanga ndando no me sana tika wutik mandanga mai buana I wakateke vu se wakadawa mai sivitongo na tolu and walu na miniti o kinda waki kamuni kina ndua tale na nonde wasining on vata and kavi vinaka ni wakarombukan den dai to toka tu nanraki veki to and tomba levungo San Francisco wakanuni vinaka tiko yani se vinga na vanoa ni sema tiko mikina na kavi ni kua singa levu ni kua se mataka ni kua se mbonge levu ni kua me wakani ndui tu na vanoa and ndui sema tu mikina ndui na ngauna ia wakavini vinaka tiko ngani soli tiko na mbula karao ni nda mai verongo di ndomo tali tiko nda mai sema tiko and nonda vata vatongo na radio mbula ndo vata San Francisco me kouti kanda vata tiko mai kinda waki kamnina singa sema vo tiko mai na ndua tale na nonde wasiningo na vo ngono wasiningo na vata na kavi ni kua ke ritunga ke o ni singa sema vo mai se o ni sando sema tiko mai and vi singa o ni sembera tiko beka ni ndo wase tiko yani na nonda vata vatongo ya ngana ka ki rondo ke re tiko yani ke rao ni uninge wase tiko nga yani na nonda vata do tiko na like follow us bakatel nga kina na Instagram ke na YouTube channel nito YouTube channel singa vi sau tiko bakali like o bambota ni na marutaka ni na talitaka ke bakau ni sembera bakandua ni sikova na nito YouTube channel o sereti ke mnimo ni sikova manda na kavini kua me baka ni ve porokaramu kede ndo mai rongo di tiko na nonde wasining on vata ni ve kavi ni moni tike na wakarombuka o ya mai na tolu ke na vitu na kaloko me baka ni nda oso kede tu and the kila kede tu e seng nindua e na dambi tiko wakarongo di tiko na porokaramu na nonda porokaramu e na vato doko na aua ko ya ke tondo sereti ke mniti kina muninge sikova na YouTube channel baleta ni sange ndo beauty ngani kina na ve porokaramu kando mai lewena tiko na nonde wasiningo na vata na via kavi me bakana na nonda viti ka bakatali tunga kina na wasiningo na ito koni tiko kina na Lincoln Heritage na awa lata ndia o nangeitha lata na we porokaramu waka o ya ka wakatelinga kina na waka ilawe na wakarumbuka ya sando beauty ko nga yani kina no the YouTube channel na radio mbulando vata YouTube channel sureti ke muni nangai sikava ke waka ni sember ni reida wakandua nige wakarunga de tu na we porokaramu ke de sara beauty ka ni kina me waka ni usutu tiko nga ni nonda wata watongo ya me beauty ka ni na porokaramu na ulutanga iso me rao ni na buke tiko na nonda bula na we singa na nonda we wakararama takitiko we wakongeti tiko ndona kakirondo we wase takitiko wakalevo ya se mani wakadawan da mimbi tiko me nonda wanola mani o viti da sa me tiko wana talitiko na nonda mbula tau ya bubo talitiko and wanua da wanga and la ki tau ya bukina levo na kai na toto wata tiko na we kai da lako the ruma ko ya ke tondo mai biti tuka ni kine sona porokaramu me na we wuke tiko and na nonda itos dosa na we singa nimbula venaka na sige sema wo tiko mai ene kavi ni kua dona ngona leka ngonda sana rongoda mandeani na nonda irongo kanda wakavinu vinaka tiko kina verto mai na nonda lololo na TV1 mai viti na non rito lama soli rito benga ravitiko karau ni dando mai rongoda talitiko nga na irongo and nonda vata vatongo na radio mbulando vata no mani tokani ono vuninda kua da te rongoda saramandeani ni rongo. Ni sambula benaga na turanga na marama na dorobo na ngone leo ke muni rangone sai kwengo na nonde rongo e na mbongi ni kua na kawe levu sai kwe na sau levu ni mbula lenga tiko na venga rabi bobu ni wai mera kawe tiko na leo ni bonua e tukuna na iliu ni songo baka politiki na Unity Fiji ka koba na taumanda ni mbange ni labo marui ko sabe na rume ni nanonra na lewe ni bonua na isamu ni ndawa kebuka e tumbo na beka wa labo ni burubura se ena nonda bonua
tuguna kona rumbe ni aware takana turang na Prime Minister ke retu na nona ibuke ni na borongo na matani tu na mbosongo e baka bimbi taka kona rumbe ni kepaka e sana borongo dina na matani tu na beka e rungodi mai be ira na leo ni bonua saikwa na tumbu ni sauni mbula e aware taka na noa ni na tumbu tigo na sauni mbula mbaleta na tumbu ni sau e tarati na nondo borobura tuna kona rumbe ni ndono me laurai endona kene wali me dhaka e kuria kona rumbe ni tiko endona sala mero na waseki na idolodola ni sau na ndobuli ke ira na ndo business e wasia tale tungana kobana ni mbange ni labo maro na nonda banua ko Arif Ali na mbole ni nonda tubaki boy labo e na ngonongo era tiki tale tungani mbosongo na koba na pa dengu ni mbange ni labo marro na nonda banua na bu ni bebu sakita ki tigo ni tubaki ni mbula boy labo ke na lawa tu ni be ka boy labo ni be sing ni mataka ka boy duri na singa na noa rambutu ka tigo mai na nonda banua na singa tu city ni madho tu mai na matai ni ngauna na ralu be mai Denmark ko Mary Elizabeth keira na ibalesi ni mateni tu ko Denmark na salabata tigo mai ke na ralu be na minister ni be ba toro daga taki mai ke ko Dan Jorgensen e salabata tigo mai ni be sikongo na mata mai na United Nation Population Fund na buni bola lebu ni United Nation ka buni lewa ni UNFPA ko Dr. Natalia Kenam na ina kini be sikongo se ko na nona mai sota ke ni baglesi ni mateni tu na kena me be talonota ke be kambimbi so membaleta na nonda ponua ke na Pasifika na be siko na baru te ke na kena pangangado ta ke na be kani ni mateni tu rua ke na kena ba torda ke ta ke ka ba mbimbi na raki be sa u ke na nonda ba koko ta ke na marama ke ira na ngone lewa membaleta na tigo mbulumbula ke na kilaka na ralu be endua kanda ututa ka katalita ka membaleta na mbulumbula niango toto bata ni tangane sena elewa ke na non raba koko ta na marama ke na ngone elewa era na tandu taumanda ki Vanuatu na ralube mai Denmark ni merni na ngai butuka tigo mai na non da Vanua ka ngole sara ke ne la ko ba marama ngo ki Australia ongo e ngono bina kamenda na be talno taka kina kirana lubenda na ngoni sala kina buli tordake merao ni ratubana kina non re tubu ni buli daba merna tora ni rasa dambeta na buli tordake e ba mbauta na Dean College of Humanities and Education mai na FNU ko Dr. Victor Alassani program berna ngoni buli na primary ongo e ndona ngoni sala ni kena ba tabuli dibira na program karatori baki na university kena bengrabi na kena bunu ta kena bengrabi ni bule ba dor na university na ba tigu tigo na tulusanga bulu na primary school e suba lo toka ke lambasa e na karosanga bulu ga bani singa ni bulongo me do bani ne karosanga bulu kawalu ni singa be ira na class vitu ke na class walu marote ke ba le buna ba kasamongo ko tukuna ko Dr. Alassani program mongo na barota ka ndona sala ne kena be semati binaka na ka nibuli ke nibuli tordaki e ka tale ko Dr. Alassani na maka mendona ka ba tamera na isoni taro ke na ba ka sama binaka mai be ngoni buli ra ba tabitigo na songo nyongo e tukuna na outreach manager ni ko Vishal Lal ni vulengo na ba ko torando na ngoni sala mer muria na ngoni na non rendingi taka na ngoni sala da boni buli mer muria merawati kina nabika erangan rebi mera rawata kebaka enda na sangani bagan tambera bagan donu na non da belu taki ena sangani donu rawa endona ka enda da ba adora ngor non re tutu ku mai bua na chairman ni committee ni bi kabagan dikeba na non da bi kabo elabo na physical review committee ko Richard Naidu ena mbosile buni National Economic Summit subani kwa ka ko Naidu ni na sangani rawa ni da nama ka me be sau ni tuba ena be ngona ke de e be sau ki na mateni tu ka ko Richard Naidu ni ngan revi mendo ni lawa daka me kila ba benaka na be ka ba lawa e ala ni kina na mbole ni ba tulo waliu ke na dingi ba lawa me ba benaka tai daki kina na ba tulo wa e tukuna ko Naidu ni sangan tigo ni matata na lawa tu ke na bonu e tu kina na mateni tu ke na be ka era rawata ke na daba me na tuba la katale
tukuna ni nganrebi me daga taki na beika ena palimendi ka kurie ni sanga ni rawa ni ndaba tara me ndaba so takati ko na lawa tu ni bengarabi ena ngone be so kina na matini tu sakani marau kina Fijian Broadcasting Corporation me tukuna ni sabuni lewabo ni FBC ko Tarun Patel sangani kabo we Patel na daga na tambanongo atau tuga Patel lai tutu baga vuni lewani Fiji Television Limited nimbera ni ramai baga dengo na tutu ngo enarunundo lutini gaba tukuna na board mana FBC ni tigo be Patel na kila ni daga me baga tigo mana tini kadio dio sanga bulugandua kana raw ni tubalaka baga tor daga taka na company ngo merawati kina na be kaya kadibi kina company ngo erto baga bauta na leo ni board ni FBC ni na kauta mai ko Patel na company ngo enan dua tale ne baga tangen ngende ni be ngrabi esa kawai sarti go balle buna buni bola tunde baga tawni tamada dagani buli go timodi mbure ena buguni non rei tobu na ngoni buli karabondo tiga namba sena ngona ningito ni zone meets esa ambiu endo na baga roge bera keda na korni buli ni na sangani tauri baga mamanda na tobu bakaungo ena be ngona mai muri kana badur nei bala engan rebi kebeka erna kune ni radagala na ngoni bulia na mbasi ka balenga na non tango magin pasindia taleso e bonreta kombure ni nangan rebi na non tauri bagam bimbi na korni buli nei borongo kamera na bosati go geber na ngoni buli kebeka erna ngole kinen do nei lawlago bago buli se kinengito e kure ni nangan rebi mer na salabata tigo nangas ni buli kere na ngoni buli ene kena panga tagi na mbasi misal ni to sagi gena dona bunoni buli se kina bunoni ngito e sabaroti kebaka ena lorai nei topo baga ungo gibir na ngoni buli ena lomani mbasi e sana tauri na kalawa endondonu mena tauri me baga buli dikina na lenga ungo e sakireti kuna tumbu kena ndoni be susu mera daga bata kirna kurni buli kirna ministry ni buli ena kena voluti na tobongo esa nuni kuna ministry nirna dingo man be kurni buli eraba itabe ena co games na tugongo karna okata mendo na tugu bimbi tukuna na buni bola ni songo boga politik na Fiji First ko Ayaz Sayed Kayum ni sanga nambetena nambosi ni National Economic Summit kebaka sanga ni sotaba na beka era sotaba tiko tukuna ko Sayed Kayum ni sanga ni relewa bidawa nga na tigo suba kara tigo na mbosongo kara sanga ni bosa beira taleso kaya nabuni wai ni ndonu bisele ni orthopedic surgeon ko Dr. Eddie McCaig ni ngarabi ni tambana ni mbulay biti esa tusaranga ke nandona itu bagida ebare takongo en o McCaig ni kuwa en ambosi ni National Economic gaba authority we suba ya ngai kuria ni sanga ni ndona tambana ni mbulay burubura en raw ni ngarabi rabinaka na kena leo ni bonwa en kena sanga ni raw ni daga taki e kaya ko McCaig ni sanga ni ndondonu me dakaba na matenitu na kaya sanga ni rawa e kuria ni nangan revi mena marroi na nonda nasi karangole tiko kibono tani mbaleta ni sau kina binaka ni bono ni bengrabi e tukuna e ndona buni wai ni se sotaba tiko kubiti e sona mbole e na bengrabi ni tambana ni mbula e tukuna ko Dr. Sen ni na rawa gebera na ngaraba na buni wai bagai tauke e sona buli e na nonda bianu kabagakina na nonda bei korkoro ni sambula binaka talemai kinengito ena rei ena vagarua taka ko kesa ia mbole taka na kandabu mena korni buli na Mahatma Gandhi Memorial High School nona mai taurutala metali kola ni donan rauna mita ena Coca-Cola games ni ambaki ngo e mai mbute toko ko mbole taka na kandabu endo na vole tuga na ambaki sauti membale tana nona korni buli ko MGM ia ena ambaki ngo ena rei mena daga ba ko kebaka ena ngandreba menona tale na metali kola ni donan rauna mita ena ambaki ngo satu boro tale tunga ko Niv Kumar ena sotsota ni co games ena madha mayungo ena toro na tutu ni wing ni timi ni Queensland Reds na ngone leo ndo dhidi tau manda ena kornibuli na St. Joseph Secondary School ko Helena Young ena nondo na sota ke na Fijian Rua ena West Club ena singatambu sarangango erto na yandua na isani wing ko Young ke Ivania Wong kana fullback ko Rene Nona
era una sota tigo na Reds ke na Fijian rua e na Saifleet Stadium karena ngito tomanda tigo na under 14 ke na under 16 ni BJ Rugby Union nembera na sota ni Super W. E na tomani tale na madongo na rara na Prince Charles Park main nandi na nondra na sota na ANZ Marama Championship. Ni lora ni tubu ni poindi sama iliu tigo na timu ni na bosa e na tini kalima na poindi. Aro marawata tigo na timu roa e sawa kena mosi e tini gatolo na poindi. Karo rawata bagaya rua na nganga kan dua na tai ia. E wasei rautoka na kai bautokai na points difference. Ko suba na champion ni amba kisauti e ndambi tigo ni kabani tutu e na tini na poindi. Ni oti rua na nondo to nganga karo to mainruka ve na bosa e na kai rusang bulu kalima ke tini gabitu. Romai andu ananganga kaya rua na tai na timini nandi keinan ronga karo ndambi tigo ne kalima kene kaono ni tutu karo toka saraya ni nambotu ni tui na timini tai levu ke rewa karo sember ni rawata endua nanganga kina anda 19 na timini sawa sa tos daki kene karo ni tutu ena tini gabana poindi kan ndambi tigo na timini nandi ena matai ni tutu ena tini kalima na poindi ndambi tigo na timini suba ne ka tol ni tutu ena tini ka tolu na poindi kandambi tigo ko nandronga ne kabani tutu ena vitu na poindi era sama yando tinanganga na timini televu ke na bosa karo ndambi tigo ne kalima kene kaono ni tutu na mosi kerewa era sember ninganga ena ndua nangito e maindo na nonrongi tu ni bakata na Dominion Brothers ke na Fiji Airways a Fijiana Sevens na singa na noa ena bukunga ni bobora o kina sotsota ni Toulouse Sevens ena vula mayongo e tukuna nandoni beba tabuli ni Fijiana Sevens ko seya sifuli na mbimbi ni nondo maingito kena Dominion Brothers sai kwa merto maya yani takanga eso na ngonelewa e sona buno e sukusukurotiko ena nondo ngito e tukuna tiko ko anane masi ni roto baka na mata talitunga ena qualification kena Olympic Games. Era saba baroti gona Fiji Pearls kina sotsota ni Pacific Oz Sports Series. Era to sana baroti gona Fiji Pearls maratona baga reita kani wale ningi to era tondo kilekina. Ka maratona tiga buta kana sotsotongo enando ni baga tangengende binaksar. Ena sotsotongo. Era to saba robina ka maratona sota kina timini Malawi karto tigo ni kaono ni tutu ena nonda burubura. Arto na sota ke na timi ni Samoa ne kroni nroto ngito bo tombu ni mbera ne rto sota ke Papua New Guinea ene yoti ni nroto ngito bo tombu na timi mai Afrika ungo erto sawa kati mai na sotso tongo kana mageti martu na labeta ta ke ne bo grau ngito ena sota ungo. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ke mundo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata ai ke mundo baka ndo tunga mai viti sa baka matalau na mundo kobati sa lemu ne ke mundo tinika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata red cow da saku si masarangan na ikatungo gamay tutala na kenuribo no kenambele pai correct da boleh mai be oi do sing tu ni kila kito boleh ngamay na maulimat to ngangko i Santa Rosa mai be na maulimat wele doko na nonda business na ngoni tau ke Amerika doko sa mai do mai volleyball na maulimat 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate lukontiko. Mebakani sema sote ni kani bakatakila kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta
na hepatitis B. Peter mai kina telefoni 526 ono vitu va 5183 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Sa totokan dino, Pennsylvania. May pagkatubli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka leka ka voka se utaka na buona nanu. Woli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona, kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Nena vei, porque mai vei.
Poi bertona vongani ndelai Napatanao. Radio Bulan do Vata ni bulan ni mata vinaka tali mai ni o kila na nungu asigi wakambula yani o ni se radio tondo mai yang go kiro salirua da wakambula mata ve kengu kasa ni bula vinaka Ni bula na turangan marama da rukin on bula una o kila go sa utstalanga ndo ngono palabu o chumba ndo na mbaki a bola talanga apo bola sar ndo na mbaki akira do planta ka bodu me ndo singa me ndorungu sanga me ndoro co-host yo ni kwa kan lamani o se lako chukumai abon tu menambasi au sare ni sate ko boso tu nungu partner ya ma usare to ke sana bebe ruch ko binanga me di tu sama ningai nanu mani robital no dora kango na nandi na ni vital no ya ana sao chini rong usanga mani tongo me vi rai tongo na matana botu ne kabira kan kontona kan nangu marotaka ni raw ni ke roma vito mani tu ni bate ke una bulum binaga koya o bango wa totok na bini bo elo nderto na marabo ni ono small na kabira gai lasa ni rai talanga ni rai ko ni bambula shirt talanga mai o gai waka samta kesa sa kero sa Friday spirit artonga ngo siviriti ni wakarombuka mo ni madao tiko sa wakaro itu bikim do mai non dai mai non dai daru bitu kon toko naki lele borongol chukuna market ngono ngo ponto chukuna ram tolili bagi tauke lomani taxi yo kilana da so vi kitu na tasange dureni vale ngo ke bako na baka sama tango sa tolu ngo na bebe chini kando chukuna kaloko mai non to lomani vici so tata rumbi tumbe kana bi vadu na tata rara da wiri na mbongi sanga da rumbi tungo na kena was down kla ngedo paka dir loloma me tantambi tundo ruku ni buni kaus endona rara se loma ni compound ngani vale me ngai dila vi kutu na sing hai jange rongo malo tu na sere na singongo ni mata sing kairao o kasama taksara tu se kalile nungungon hele ongo sa baki tulusang bulu iya nungun se kalile kino ko sember o klaseng gem baki tolu ndo wasa sando wasa to ko nungun ya o tianga ngone asando mateni no nata ni tu kono gor na bataka ni wakaruai go sa wakaruai sartunga go na talno takati ni go iya o tingaya sayan ramai nangone go sa redi tamana ni nokatu ilo mini vale andra ngamo ko mendan dambi tu bango ko sangi bari di tamana tu ni ken rutu sangi bangango ko tu kono menti bikango bi kuni konro Iya, le usar nata konro sartunga nangolo so mai konro teno gono sa talenga ona sa no konro na talenga sibia tal jangan grog rambongi setu ya andra ngamai market sar do sar kena nama Ia bolita ki keto talenga Amerika sa bolita ki talitunga kina na nama na noa urede tiko na Facebook endo na marama sa ambito tiko na koe na nama ni bolita ka tiko o ke lanio nisa na kile koe tiko bikim ni na o sa o Gwen na eda ni maramango iyo e bolita ki nama tiko bikin tato na tiko boliongo Amerika do ba ke bakando na kata mena bako ni na nama o ke lai tiko beka may Sacramento kile Gwen na nama ko ratawai pakete tu oi semberi tobole o se tobole sarchunga ko ka fresh ranga mai vici sana no sanga mele so mai bone o bangara chuki kesa oi pa sa pakete itu ko iyo sa pakete itu iyo bakana etawai plastic tu ndona plastic wa kami gai klani do vacuum taki vacuum taki na kami gai tawa e vasar to ngaya na namango and dona kene luku e bato kembek ngango na kene lebu na dona tanga leilai na kanga na kene daka ikusana gai nio bolio ko toli tonie na wine roka nio sana tonia ya sana gai reda sana gai wakatale mena nama na kene rira io na kanga ya na ngona ngame sa baru taka kina baya lukana sarai baleta ke baka ambiuto tali toka bakalila ino utinga baka me runyukai lurso butali kila ni sako mai waitui santo na bono balabum beka e sok tumikina na namango baleta ni usenga ni bakambauta ni kunei Amerika
se mai dhanumi mbeke mirika seanga dona vanua vaka Asia ko mekina ia leu sarna stoni sto talangani Asia sa voli takatalitungana nama ko ia bekende to na sa tiko bolingo to bia kana nama to laka na stoa se kani vangrana maramango Gwen okela Gwen batiratu beka Bosutia Gwen ke usang ni turbina iya. Ochi turang anaita. Gori. Iya, mara menandronga. Iya, wakabia. Usang ni kili ko vinaksara. Yo do lewu tiko na volleyball taki na Facebook lewu sarna vini voto toka ndo voli taki tiko na maramango. Koya e voli taki nama tiko bekem do na via kana nama tiko na moni madango. Ngono mandangango sa voto kay rusang vul karuna miniti me bana kaloko ke romaro taka na matubeo kaningo ni ke romai vito manitale menda mai vito mani da mai samatiko and kabi binaka ni vakarombo kandendai. Bulu binaka dile di mai moraga naita ni mula. Bulu binaka Sambol sebu tawake mai Seattle bulu binaka weka. Bulu binaka tunsa bueta na kalo. Chanuk Yahu Miri IB Matiabi. Bungu saya osar kan ada mumin. Dombula. Karua. Mundo. Malo Sabor
Wakailavo and a Vagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. E na rao walanga ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan danyande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami di waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile di waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo ena waro muka. Rangodi kina na nonda vaka sala na Canada ena vika wakailavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Nandreva na buke ena kena semi na libo Senegas kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana laylay. No leu kutaka bakatotolo ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese ni enda so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Nada be ko marota katiko. Senga, esan dondi na marau kina boga thingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto wakatapea. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Yavalata, deo nangai dalata, ena radio bulan dua vata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai veira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Promoda na bana kaloka na vea kabini tu city, ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance, kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Ongo na radio bulan do wata San Francisco. Mekauti kanda vatamai.
Turun kena marama terus kena ngoneleo apa kabdi menang juga lebih tokan dia nak kabdi bingkar apa dia. Totolo sartal juga na toso ni lingan ni keloko kepa kon dina apa murid juga na nonton lebih tokan di sabot talen go weekend ta una on minute me bana keloko di bangana keloko ordo tu kan mai na sabara sande butalen na imatai ni aua. Ya na tolo juga tos ningo na kabdi bingkar apa dia. Ya bebakanga di singa apa rumbu ko juga sana go klani so sa su ko juga go na taka sa release juga vale dona marole bundo ya do so turang na marama ber kilachuko ni sana porungole ni kono reliva ber sana le kapategir na rona singa bambi bikan de Amerika na bi bono endo wador kinana taka pindakan kono ready to nangase ber sa look forward to ngain matai ira lako bata mona bata kita redir nangone irle sota soso engona so sandu leka ta serga na ruona singa au ke to baka sama takatu ndo naka o lako ta kemen ndo baka sama kla so na ngona ni weekend bango una ndo naka binango ke baka montam bitu mentang ndo mata soso engona se ndo na songo na rorong sa rongo de tunga na mai na moniti to mai na weekend siang na ko betu chungo so sa rorong sa le koso sa televigo gela ko bata tu sonte mater do tarro na taruna sa ngono matang mo da boy ko sa chuna CID sia na ka u be ka ningo ni ko utok ngai bale ka tu busara ngunden ngo na Vitor Turungi sa le lago tu na Facebook be ka ngali Singapore rombuk itu ngane dan sa taro ngo na taro me taro me duru bichu me na taro me na pakata taro o echungo o de Turungi de en baka me ko ngai la ko chukendo ni so sangon rolin dambi chuke cha sa taro na ku ko ni taro la ko ya salingula ta tala de ko na libo ni tal no Banggo ndor tampa tanga otarong ano dina tamu ni una wale lenga sa singkila na libo na pakata taro chuke sala ko la sale laustiko mo ko sandu atoren oi odimbe ko kemuni ai no la cosa o de chukuna simtar ni ko sawo sabu di sai odi nadam asing berno ko oi nadam go ciutasa yo koya o koya masandu oi ni dorobo ni be o dorobo ni Samaria oi koya la libo na pantatu oi ni basui be o basui kalili Kene bale do tu gudi to ko tar ti gani asa on tu na off ge tar ti gani yo do na kabe na kana taro ker o ase ge tal no tak ti go be tu pe ni sonangona da sandu bi tal no tu da sota vango da seng mandanga ni do bi taro kita kana ya va so dim back na da muni se ka so be kanta o tinga men do tu ko nga ya ne nimbulo binaka o ba butena varara ta kana bi tal no ya ni da salulu nga da seng sota bakandua nimbulo binaka na evango ka eu me eu santo bakamatu takavia meu sava sarngaya que buka indua que rosengi sota bandua au sana lulu me kiro lulu na kanga au santo da kab nimbulo binaka balete ni bungo weekenda e bakame dando mandua na tukuna na evanda au santo sanga eu me undolava na ngoni sala ni vivo sekia au sana valiuliu ngaya ni oya una au maramani au membulia no kandabu basi rabi matukulau Kosarangaya. Yo começando. Oi, mbula bina katau. Ya, sa ko sarto nga mbula bina katau. Se mbula bina kanita. Ya, o sange mai awate ni so ngona ke bakau kila itu bina itu nunggu bakasa mo na torongaya ni. Isa ni marambe ni binita. Boleh tananita ya can be anywhere. Na siya na nita ya sa ko mantanga Nanon apa ngamin ko. Oi, mbula bina katau. O kenda total. Oi,
tau. Iya. Sa ngule tabu tunadan. E popole ke sobe kenta. E ato po chiku mena ngonongo. Ko na tau ya ro Tu se sembu tau dina mana nei rosa tati ngule na. to na tau nei taya. Se tau chingango. Nangona satu kene nikina. Sama te o Merseni. O iko tu yan. O Merseni daba. O Merseni ka. O sangkelirit na kinitam. O ayo tau. Sako sartu kaya. Areta? Iya. Ito na kabina ka Ito na kabina ka na taro. Ito talaga na kabina ka ni sa tau na itae. Ungkit to pa kasamtang. Ito tutukun sina sarangan ko. Sa tau tu nga. Le mati man nga ito kini o Merseni. Sanggay pa ating o Merseni. Iya. Kung na maraman dulo to chukika. O ko sanggay lako to na mo Merseni. Sio andi tuiza kau. Kila ko na maraman imbau. Ndo chuku may moraga. Sanggay lako sanggay leket to yan. Dombula may moraga. Areta? Iya, baka na sa titu go nalilay nga. De sarting go mi Hawaii sa ni madali. Baro rong tiyo may siseng. Sambula ti ni Ruby talano sa talano takiti ko makuha. Na nung reliva. Lako sarting ko may Sacramento. Siyang nindu kuti ko sumbumay. Vangarati ko kuha na na mindu me kuti ko sumbumay. Iya, salah ko na vitalano. Wati angay singa moniti. Singa tu siti me sa vondo sumbumay na nalilay. Merto may vondo ang kabuka. Merto may vondo i Hawaii ke i San Francisco. O sa tarsarani. Oi, pinaksangge adara no relivo. Di na dano ko maram ni be. O iya we utaki lasar nga. O ka ke mo do. Ya komande. Iya, sa kambimbi meta na vikilay tiko Iya, kami binabikilay. Kene keruan sa to talaga na weekend ko tuku na iliw. Sa kusi chiliw na taro min. Nalago-lago na sana sana pa. Apa lantai. Di sana pa lantai. O tinedam. Sa bukit taro O ciutasa. Oi, no idarbo ni be. O darbo ni Samaria. Ni wasui be. Wasui Kalili. Kaya ba yo chiksing kila ko nakakeda ko na keda ni volta mo sa tun. Ito na timago di lady di sang ni Apollo may kornida. Di. Dombula binaka. Sampai bando no nakaloko na non de wasiningo na vata na kavini kundo mandanga na kana ni robe maruta kitiko na beo kaningo ni sandinde kiro de mai vito mani tiko yani na venga ravitiko na no mani ravitiko yani na ndo sia matiko maindo vakamure tiko mai na radio mbulando vata na vea kavin dombul benaka bola mbali wai bakatanga kina ve straining heavenward nimbula benaka bulu benaka ana na yasa tambu roko benaka bakalibu na sia matiko mai Donnybrook Western Australia Oi, Washington? Washington? Oh, okay. Ya, kiro sa lewaman. Iya. Ipimba ka na puno nito kumaki ng gori. Okay, Washington may na East Coast. Si Washington, Seattle, Washington. Si Western Australia may Australia. Balata ni kiro sa tunggu ni kila na itikuibe o Donnybrook ni bula binaka bakalibu na siya kumay na kami ni kuwa di Lady D dombula binaka Sarah Josie bula may Illinois binaka bakalibu na siya kumay di sabi si kula binaka bakalibu ni bula binaka sistavi na isisi Rubatu nanumita lito nga yan Yosione Tano binaka bakalibu na siya kumay bakalibu ni binaka bikim do kedesar na siya gori may na Divine Pacific Foods may Sacramento bakatang kina ve tuo viti Solomon ituranga may muri ke kemto ke Sara may na Zion Shopping Center may tavua bakang ni benaka tiko yani and moni madango bula benaka nambo solevo Rakesh Kumar tiko gobi tupe na itala no ke Rakesh Kumar thank you Rakesh for tuning in Ngor to sando tu ketu ya o paine go de ngor Rakesh kito ketu ratu sa ratu ke dengan dona turang chika da no susen ko yau Governor General Kobana ang gondo saya dalil lebu ke dengan orto gorto na ito kay ni Kababay San Bruno kaya bakaw ni Simberti ko ni kila raw sar na kunya no puno ito ko kina ng Kababa ni Rakesh bula binaka Jane Delela Kemba binaka bakalebu na siya matiko may and korni daka may na yasa baka na sino bakambula talitungan vi adara tuva ni bula binaka bula siya naisua tokasa binaka bakalebu na siya matiko may
vikimdo mai na wodi nandi wakanuni vinaka tiko yani Lucy Sulua vinaka na sema tiko mai Vinaka Falls wakatela kina ve Filive na Kosi vinaka na sema tiko mai mbae na kavini kua ve Jimmy Matanatambu vinaka wakalevu nimbula vinaka nimbula wakambula talitingani ve Tunes bueta na kalo mai vimbeka na banoni sema tiko mai kina Tunes mbula vinaka chanua ka Yahoo vinaka wakalevu unitaka ni usada vutandono na dhamuni wakatela kina ve Obi Vose Langin do mbula vinaka mai Sacramento mbula vinaka Miri IB Matiavi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina ve Mbongi ono Chona vinaka wakalevu wakanuni vinaka tiko ve kimdo kede sarna leoni komiti na niabusa ya dhata ndo mbosi tiko ngoa na Suva Primary School mai Samambula wakanuni vinaka tiko ani vikimdo Terry Tuimano wakambula talitunga yani wakatala kina ve Apakuki Sangili vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua Emosi Mule ni mbula vinaka wakatala kina ve Vula Tumba na Nitu vinaka wakalevu na sema tiko mai Vula malo siya toko mai hali bo musili ni may tambanin gor wase mai ndombula vinaka mai Suva mai na Sese Road Banuve Street Lortini Kaba Apakuki Sangili bula vinaka Turanga Kai Sikeli wakatela kina ve Mel's wakanuni vinaka tiko yani na vikimdo na City Level San Francisco sang tela ningula tapitikin kimdo na ngande tiko ngori mai Waikiki mai Hawaii bula vinaka Sister Pella wakatela kina ve Mele Koto bula vinaka Mele bula vinaka Lela Ravoka wakanuni vinaka tiko ni Santa Rosa Sala Rakanade vinaka wakalevu na sema tiko mai San Diego wakatela kina ve Kuini Tinai ke Chose Vata Bola nimbula sang nindu ngula tavitiko na nontangono vata na kavini wakarombo kandendai no bambula talaga iyo dan radio bula do vata talaga kina pinto na tabalengungo dahil tala to Saddam nga iyo Saddam Hussein rodo gang vinakasar so Saddam minno kilala balabo girto na gangs wele bula vinaka besi logistics may lautoka bula vinaka may lautoka bula vinaka oni sendondu sa ulinga sa imone may Queensland Australia bula vinaka
Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona kare ang ngona binakandina. Ngay ndolo bo talang ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemanda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Smoke check kita orang ni bukiiko. Girita mai nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabibu kabagai labo kasenga ni saumi. Gir mai and onurua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talangan na kena itu. Iyan na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda po binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na bunole mo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O dami matitiko sa siya. Raw sara na bangalew po. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dundungan daw sa mga claim and aloma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bagi. Sigaw mo na website ko tungkol sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Nasa boleh bitokani na radio bulon do pata na kabri binga rabandi na isibina pa na rosa nga bulu kanto na miniti ka bang nisangi siya mati kumai oni sakit do bakit na kabri sigo ba rombuka and dai unna isibulin da kuwa ke pedela nopo nopo ninto ni binga rabi chando do tu kan niru ker na biya kabito do sar ni sa siya mga may non tomato wale bungo moniti kina ba rombuka do sar na like ge wasia tu en tati bonito akamu ni irna mo friends manda may bitokani tu en biya kabito do sar ya da sana ba ro baka na matago en non da programu orang di debuta na programu ni non da mbulo kentai en duangan non da mbula da bo na na Pacific Island Task Force en roto bito koni en da bitan lo tagani en COVID-19 en duangan ngona leka mango Ongo na programu Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulundoma to San Francisco na Kauti Kenta Patamai. Dona kaira tondo nguma tua taka baka lebu na beba kararama taki tikungo membaleta na COVID-19. Dina tu okela ni bunga bekianta santa na riri buturi takambeka na ronga na COVID-19 so bekianta sana tumbeka na nonda baka nananu saruta manda na kena vital no taki na COVID-19. Ya tiko na buna kan tondo nu kina menda na vital no taka tinga ya ni berni tonge vital no taka nia sona wili baka de uta taki toka mengo tu ka o kiri koe mena gay waset mandea ni weekenda. Wili bakan domon bula sara ka kila? Dona bosa babalang yo baka sama takatingo tu do tukuniti ko lest we forget Iya di sarai siang walangan do buci biran na mati palu na boso ya. Men da kakunin do ngule ta person na bika ya to non da pura-pura kla satul na mbaki baka ta chungo o ya na kena rebutan na COVID-19 le usar na song itu ni toso sar tungan non da pura-pura na matin tu na PCR di tukina ta koso mau ratu COVID ngai mai stol takasar ngai lebu na vika na vika bagi labu ni matin itu era siang saranga kini taka lebu lay off taki na vika bani bitan bani matin tu siang wala ngamen nonton puno lomani bicho Amerika na buro todo ko vakila saranga katu di bango ni billions and billions of dollars na losses all across na spectrum ni nonton bula en buro ko okay dan lang mata na fika unai ke pakono pa taronga to date as of April 21st ego sa bulo me kembali na vidangan na singa sauci buro todo ko era sa bakalenga ikina confirm ni ramati na COVID ono na milioni walu nan rau 5 ka walu na undolu vanan rau 2 ka bitu 6,858,497 ono na milioni sa bobole katala ni vitu yan na leoni bonua en non da pura ya America bekento America over 1 million people as of March 22nd have 1.13 million kento America
sa 2 milioni vakatata talenga. Ya, kepa kau naterang. Ya, kita ibici kenta toma ibici ngo. Me adoba mai na karosa bulu katolo talenga ni April. Ngo na figure tombita bai na ortona tampa nimbula United Nations, ne? Na lebu ni kisto to komanda kami nondo benua, me na ngona tiga bukin na COVID, me adoba mai na ngona sa scale down tiki na me na adoba na tigi ni singa ubagarita kanya karosa bulu katolo limachi. Ono sanga bulu kawal na undolu, dionan rau chini kawal. 68,000 wakatata. To vira manda kami nonton pun orang main bicara lo revira na symptoms to sa confirm COVID. Ya erapa kalengga na main nonton pun nuam walu nan rau walu sanga bulu ketulu na leo ni pun nuam. Ya na fika ya vici Amerika bura. Ya na katini kentu ni Pirelli sama bukan kentu Amerika Biden sama itu sa ends COVID national emergency after Congress agrees. Ngona nondra orto lako kita ngam orto na Surgeon General Amerika were kita na scientist or na tu na tampa nimbula rata kapang anto na research. Orto na okay. Saba kami wind down main mati ngo kau tak kena Congress relabili ngataka sama majority nga resapa kayo takayo sabi biya zoban na bakasama ni sate ko me siya bucu ni bukamalua na mati ya imerke ya ochi bina ke tul nembaki ya siang sar ni rutu tu bangko oh sa pagatingo isa sa oti bakandu sa sana ochi bakandu na COVID sang COVID sana le tu be tikitungan ni nondon bula sana tikitu nondon bula bakana dengue fever sana bi mati ardo lago to kami kono flu na bi mati le butale so sana wili bi na kumu ya na COVID-19 rabuta may nondon bura na bagitulu sa ochi rabartaka vulnerable people go manda Amerika kala all over the world talanga go kuira sanga sidake retirees nito putea ana bebe chuka di na mbaki vitu sanga bulka na bandi takan na matin to Amerika virtu na Department of Veteran Affairs wir na era la kombeka na ivalu kar sanga tampang kasitak se wir nangasi in general kuirango kena posto ki papalang very vulnerable rawa ke karena siang ningkaru na raw tunga na tobir na COVID ke kan dari lesu na kena vital lot ke mena COVID itu ni bango strike te gira ba lebu chugo oira na tambang gas na ko ya ko sa tugudikin na orto na matin tu merke wir na be department ka rezir nang gasi me saba ka wasomana non redole lo reitu edi non ravale era la ko ani le rezi en ngono ko kema bale ko tu no una na zami tu vitan lo ta chukina o ko ya ni sa tu ni bango national emergency sa ya la bilinga tenga na congress sa kan kelman bale la bilinga ta ke mai na ka buno ni mbose lawa me sana o chikino ratu COVID senga ko se chugo bina kasar chunga na ngono go anda ne pa bina ka chugo na buku ni wakana Pacific Island task force redi una ni Vitra mata sa juga di Santa Rosa orto ndo talanga na labe chungo ndo lebuna Santa Clara County nda pa bina ka ver na NGOs na ve tambana nimbule so kar kanta se maji tu kino kenda na Pacific ani de buchinga na Pacific kenda viti kanta pa bina ni rani ola ko mandanga ni bakana kan drive through se ola ko nga yani ole wakamole check tagimat de la ko tikungori se o Sanga tu nikilani to tiko mbaleta ubagareta talengo singa ni kene mbale ni osa zula batol liado na booster shot se tapa so tala matangali boosters na por la komingo na tukuri ni sana vaka ilio bukan dobi ko na vakasa mniran li subi ko yani na matingo na COVID o koya o zula sisianga you still vulnerable to it seba tabun en rautinga ni to bikianda ia nan dindi ngai tiko ya bir na dula na chances leila io en rauni na to bir talitunga io en senga so tinio ni na vakila na kena bimbi senga so tini na vakila na kena borra na bika so na vakila mai na COVID-19 ando na kena vakarita ngo tu no lako tiko mengo no senga lako tu me daka ni na kabinikua girma indo marama gaitu no koe endongo ngir mai dona marama ni
tonga engiria ni wa e vangarati ko koe ndua me living ravi ndona caregiver vangarati ngo ndona caregiver o kaisara ni kisi vakadava tuna koe go e tukuni mai ni o rau vakavewa tini rona ngase vakavewa tini e rau covid ro tiko ro tovi covid ro kandrendre na no to vangarai ndua me na lakwani me lingaravi rawe ya e vakandina dina takasartik ngaya ni senga ni na vakananda kuikenda vakandua na COVID-19. E sana mai tiko sana tiki ni nondambula ya na kai mbimbi kina ka vakambimbi takitu kina mai na matini tu kiweira na mata na songo vango vakana Regional Pacific Islander Task Force vakatela kina na vitambana nimbula so me na vitala no takitu nga me tikitu nga ni nonda vitala no na visinga na COVID-19. E senga ni sa vakananda kuya ni vakandua. Wiketo ngango Itumba na studio Itumba itiko nga kina ndona marama sandu tunga kina visinga kede member leta tunga vira karabia lako mai me rabia mai teste se randikevi itiko mbeka vira na COVID-19 se senga ngona se ramatanga ngotu andona kateni lewe soli me via na madha sawati na mai na Pacific Islander Task Force orto solia mai ndona tamani kateni lewe ngo mena ngai vi solia kian me ngai wasea yani na home test kits sa vakararata kina home test kits yo tukuna tiko tu ni sa mai dhava tiko ngo na emergency declaration awa tukuna ni na madha sawati ni ngai dhava na bulo me ngo ia ngo sa toso mai muri sa mai Nanoa, se ni kua tu, ka sa wakandita ki kina ni sa mai dhava, sa mai waka dhapara kina o se mai sa tunu koe sa senga tale ni kila waka me tuvaki ni ngona me emergency na COVID-19. Sa senga ni wili me emergency na COVID-19 na matani tungo Amerika. Ia sabati ko ya na senga ni kene mbale ani me sa menda ko ni vital no taka. Enda na vital no taka tinga baleta ni ndo tale na ka urongo di tika ni kua tu na rabu lakatali tinga mai yo sando warong tunga na niso kilar tu sana sosa ambeka na nungu vitamani na lewo di nungu do warong oda tu na news o rongo de tiko mai ni endo na kai vakili tingo lewo era tukuna tiko ya ni wakame tosa daki tiko na wili ni leo ni vanua era vakarita ka tiko ya ni wakana dalingandra endo na kai ra rongo de tiko ringing tone in the ears dona ka era rongo da tiko ngo vi rambeka kila wakame wakarita kimbeka wakame ngitu na dalingan wakame sana rauni ralindin di barambeka se weekend to na do tu weekend to na mosini ulu na migraine o yo sono ngono do wakila talnga ya tu na wakame ndu tu na rorongo dalingan dai yo sangai tu kuni tu ngane wakani sa to so daki tu ngame ni wili it's not uncommon tukuni tiko senga ngo esa lewer endo tu virtu na kago na kenendo wakamenda rongo da tu endo na rorongo indelinganda ya Nangono ko ba kami ko daki tiko mai me tukuni tiko dem paleta beka ngo na COVID-19 dengo e boom beka mai na idula ni tatarovi ni COVID-19 matangali vital nova ya sartonga sarnge tukuna mai na buniwai mai na tambana nimbula ni sarto bakandi kebira kara kila lebutu na survey endo baka iduri na baka tatariso baka matila lai vira kara baka rita kaya ni mostiko bango se ni baka me rongo de tiko na rongo ya ringing noise in the ears gai tukuni ngora to sa bakandi taksenga go senga ni baleta na idula ni tatarovi ni COVID-19 senga talanga ni baleta na COVID-19 e vitala no atakin bek ngamingo bakali baleta ni kila bakame kasa mitake so bek na vatia non robakana nanu gombe kala na COVID-19 but it's not oke uta ko so manduna aurede chukile no post ngome non to no mani ubiche sa lebu saranga sa zaka bimbulu tungango turao ge lebu bakame tolu sangabulu batata basangabulu le 5 sangabulu klase tuni sem roso tangana no awata lota ko chukino namba kinimbula namba kinimbula saranga so sanga la ko chukino nraba kasama baleta sarangan na dula ko la ko kala la ko tuna kena conspiracy theory no te burubura ko sanga me regulate kena lewe burubura na kenda wili okay go baka me orto mposia patanga ele vida
la zoka takin vaka samantaka na covid ngo sababu na kena split no visong gulut mai bichi manta so ravina kata me zula so artu na pango sa rotanga mer tu ngu so ni tal me zaka na zula mbele tata ni so libira na ilabo kla sali tawir tu na non da vaka sama non da vital no o ge pango men sa ya usar nga na non to purpure yo azap na no moni reo mantang so nguna ni uri tu na mati bitar rabisa la ko bitso sange bola sianga sa non rango na nga ni mati ya so sang lebango ai bebe enjin nambe kamat ndo na ngona leka ngo sara mati bitarra bisara ko zumbula sarto zorbo ngonen lewa so saranga dusi chuna baka samango kona zula reta sa tukuninga mesa kuni wala zula iya bakata lagi do baka samatakan do birongo na dalila ini yo ndo mosi no lungu na kengo mati au sengia bakibitu sa teko bo mosi tu mai teko bo tobio mai na mosi ni ulo sa wakila mai on and off do batu ya sonongo na sandu bimbi saranga baka usini roni ridra na rarama sandu lakamenta lom tabe kenda na do wakila no mosi ni ulo to kilabe na kitiko na kau tal nota kitiko ni go bad migraines yo o tinga sa vida na mother sa o tingo sampai di wakila tu na mosi ni ulo o tinga sa ya sarama bion do biron go na nalilai yo Gorimbeka, gorsaranga ni zula. Gorsaranga ni zula. Yo. Watu ya lebuto na vitala noa. Zabu na murai. Zabu beka na mundo rai na sema tiko mai na kavini koa. Ia tava kavini vena katiko kena Regional Pacific Islander Task Force. Rawa ni mai vitala no tiki kina na vika vango. Konga ya na nero tatau mbekayani na veokani go na singini kua ni na COVID-19 is here to stay and senga ni sana mai tiki tu ni nondambula ndondo ngona kina menda sana do vitala no takitiko ai mena tiki tu ni nondo vitala no and visinga Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundoma de San Francisco na kauti kenta patamai. Isa may botong garo sa kabulakabana miniti may 5 na kaloko binaka bakaliwan na siya matikumaya na kami binaka ni bakarumbukan din dahil ni karua sa kabulukan doon ni singa ni Vulay Pirelli bakawa bakarita katuka ni tundo na ka natutokan ni Raki na singa ni ko ay totoka tunan Raki bakanunin binaka tuka na muni mathango na bikay so ni sa tubano tumbeka men muni nang garava na muni mathango kiroba kang bulay tuka ni bikim doon na siya matikumaya na kami ni ko na sa wala mo nabitokan di bikim dito tong sar biokadi di ndo pata chumai nonto seleka kamberengo bambulo chuma tangani vero no bio chiningo mai taya mai lepenoni ro bio chiningo dona singa dona bono di nak ni sar ya mai taya mai lepenoni bambulo chuma vero na bio chini Mr and Mrs Tiko saya maramatanggali bakatal ngakin be kemdo to sar na ndo ngande chuma nikina ngora ndo ngol sar men golan heights sar ngande era ngole sar juga ni bero na biu chiningo ngai tambo chuko menembongi arto ndan besar tonga kala na ndo tong na siu birtun durbo ore chuko na guturanga ndo ka mesale malu to kombeka ndo bos tegi bos ba kala bina kana bos na malu kwe le sali baka malu to si madale sa da wirtum beka non ranga bo na guturanga yanu orto mbolo lai ko chube ka so na turanga nan ronga dukudi takap cukup anggur be turangayan we ya sama kuni bilang tu yan baka talaki na be 19 ili bulu benaka sing nu talaki na be kerua mai New Zealand ke mundo sa boleh katalita raw kita tara prime minister mai New Zealand no ko kerong ko training heaven word sabi bian rakai sarangan tu sanga mintang girit ko sa siang yo baka nu bilang tadi kerua tinga gendo bairu to gendo ba ko ngendo bairu le style tu mai na be kabi to do sari sama ko ni bilang to ni New Zealand kila ni to maru tak talangan no ni to kani no ni ngande baka lek re manda tunga New Zealand o kinta lanto na turangan ita rawata kata kapata le talata arto mai tala di kota le na rano ga bukule mai nanjer to tungan na nona geng mai asiasa sapo ni binak tu ni malo bukule bukang rakai nanto siamo tu mai
ena via capital do sar na radio bulan do patauna. Dombulo vinaka mai Haywood, Bulo vinaka? 52 Fiji. tabale. Bulo vinaka nei ta, wakanuni vinaka tukani ya, vikimdo, malo, Sarah Farrell, ni bulo vinaka mai Chicago, wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Chicago, senga talanga ngula tukino Dooms, Inandavo, ni bulo vinaka mai Waimalua, Waimaro, Corvo, ni bulo vinaka. Bulo vinaka? Marreda lalanga vesi, vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua, senga talanga ndongwile tukino kimdo kede na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center na Suruapuaka. Sambo tabulea? Suruapuaka? O sa kono Berba tulungan kando mo. ni tabulea. Suruapuaka. Bikim do na tiko na biasa i tabua bole katan do bia tabulea na Suruapuaka do ngolea ni ana Zion Shopping Center. Yana kai ruto bakarita katung mai ni sa bakarota kitu me kiomni to do kana leo ni bonua. Dombula bulu vinaka bil langa sau lau nga sau vinaka bakalevu na sema tiko mai na malata mai kandavu dombula vinaka mai bonua elmbola vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua kekem do kede sara sema tiko ngori mai nandawa na buko ni songo na singalevu ni kua bakana numitiko na bakindua ni tata bakanuni vinaka tiko ni nagarabi vinaka tiko na itabi na kavini kua.
nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotulevu veikemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singalevu ni vakaromboka veikemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama. Ai, kemundo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomundo kovati sa lemu na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata red cow da sa kusi masarangan na ikatungo gamay tutala na kenuribondo kenambele pai karek da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai woli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ito pinunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningelei taura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manilindike bikator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Isando bulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo buli takikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yando kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatan. Sangay lebu sarangan nengona kareang gona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena veivu no bolekata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ya sandi na sara na radio bulan do bata ki robende na bakiti kongo ni ki rongo de ti konanganga ni sere balete so weekend da mo de bakabinaka ni reali na kente kasa. Iya. O bango. Oro kata nanganga ni sere mai birtu na mati lolon reken na. Tu bulu binaka mai na mati lolo binaka go bana sabatu lokai. Então nanganga ni lome bango. Au mo de bakava e bembongi ni koyari. O bango viuna. Senga, eso, e vina ka sana ngano mo yale, o sange mo o sange mo di vina ka kin. Wakala ke mdo nei ta. So weekend to mo de vina ka so mo de wakala. E o va puta na wakatau tu ya tu. En itu bakini bulan na roka ni bulan tu tiko kina. Iya, roka ni bulan tu kina. So aset sartunga. So ndo bango. Oh, yung punto to ngon. Ko salak. Oh, ko. Sana game bo mo di binaka tu nang bogini ko. Balet. Siya kan hindu tu ko. Oh, sa henro tu ngamin na kabili boleh telamata kalilay. Tubi wali mata se wala manaita. O baka sa taka tu na gose kila ka mabisige ngone leo do robo mai dona tabalengo. Tabalengo gorto mai ngau. To mai Soyeki sa mana cukup butuh nama nentau. Noi kama iya. Orto mai noi kama. Utia sange tal no taka ko di sange ka ko kila. O sandu baka samgo kito sa tinika walu tinika diu tikona dito yang bakini bula kito sa mendanda betoka na bitala no vinde ni ba kitoka. Utia sange bango ko. Ngon sarang sa tega musar cunga main WEDE ngor. Kila sa tiku butuh mai na batangeli waka sama ya. Sange itu kuno ko. Kila o sange mai kila tingo na bali ni nongu ni orto tumba da kami na koro orto tumba da kami na koro kako sando dantan beto ko bago sarungo di orto kana buini ngone ni sando vital no to kana buini ngone rongo sar Sira claro wasi to ngawira na karendu lako do rumah tu sarang itu tu kono to koira ko sandala ko mai singa ndala ko ndali siwa nanda ni wana sara sa ko mengo ndana no mersa mai sanga na baka kabi mersa ramaro kino ira nangasengo go senga bongi mai tu se onga nga siwa na singa siwa talaga ng buong. Kung nasa turo ko, go sange mikila, na daw na kinim bale. Nanon to we ko ting tu do ya osar nga. Do nangonang ko. Na biwindi bisabi bi matilili kla. Se kla sampai kena itu batu bekan satu na telefon bi ko ya ki bai. Ili tak sartu ngapa kono song. Me nabi posa kisar nga salah ko tu Rodo ba matandua. Pa matandua. Tu ba rula ka ba tangam mai rulin da binabun ni song siapa nga tamay junior bulo binaka abang konto rula ka ba tamay rumay bi bang bulo kita asal rawi sar tungan na mona libo na code au na se da mo ka no kemunyo ni kilabi na so na bi matagal visual tag signal ba ya yo ba ka sor do tuno ta kana songo wele sar tunga mota mai longi la ko sartungan din dua ya kepete tun luben raw lembiu en voa ko gani lembiu ya salah ko sartungan signal ya sa pa to tolo sargani ba code na code saya tahu tadi sona code ni kilacho o baka sa mata ketuna do talno tak ko mai keli kila ndo ni lali iya ndo ni lali Doni lali kena ya meki chuko wachi Rosi ni dabalia tu kono tigo ko ya iya kona matagal vital no vaya sabu gili pikte chunga Rosi o ko ya langir lali chuko sangali nanganga nili meke sale bisa walenga ni sana nganga ni meke ni suka na meke le moku ivali seda ba ni saya lo dama ondo ni lali o ko meke chuka sanga kedi ko tale urna lali seda ba gori urna ondo ni lali beso tali kana nganga ni meke no sambul tali sambul ya bebe batu ya Batu yang tos ni bula baka sama tak tinggal na vida na singa sahoti sarap tinggal na video tu ngondo na video na ngone lewa netly rekan roka yo sange bite tiko mo ko kere bibu kitiko kila kente to na marab tu kila talenga tu na bakila bakalibu ni tugo tiko ko kere bibu kitiko bikem di na turanga ni samba ki basanga bulu lakadake kerawa ni bukeira na
Puke ira na dhorobou, ira na turang resenguan di toka pakalilai wiki muni, me rau ni vinaka dhake na nondra I tauto ni wasa se na wasa me rabaka ang atakan ira tukunuka ni ravanga fix ti kombeka sin dona kabaya ai. O me rabos me na maram. Meron sa kira na marama iyo. Sir na ngonelew ay. Bata na gunong na bibasa kisabato nga ya, tabasada ka. Baka bisa tikitik usar tu nga di nondra. Baka bisa lain itu nga ni bagara fix ya. Iyo. Bulaleo. Tabasada. O sa red binakasar tu nga dito yan bitu bay. O tu tarong atalen. Senga so na messenger na Facebook na bibol-bolay na kasar nga seng manda nga ni bulbinaka si so saba nga ya bang bulang nga may yatuni vosa katarab sana boleh itu nga may adam sada kai. Iya. Batan ngon go na nakatutok sa leka-leka may batan ngon iliu siya lagot tu Aun tabu tu na lomo ni nong kumbure. Baka atu Ay na ba atu iliu banan donan rani pepa na fo le pita sanga bulu mo bulu tu nang buri san me. Durim burti ke tu may ndo tala ko bulang ngon eleo. Aun tabu tu ngo rea o tu yo wasa munre dia upaka malu tu na dang. Hey, asa kata krep serang ngono go. Geng, tau sadak. Oi, Sa ko sartunga. Sa ko sartunga. Natu no netlia. Men tapa men nangonong ko, men ta sate ko bumbulia telebike anta kenta nangon da tumbu tagi chung nangonong ko. Me vai ano da pick up line. Isa nunggu lewa. Sa totogon jina no munimbu ininga. Au bola kata limai rembo no mu pasteke ubango. Nambuin no ni kalon. Klame. Ya nambuin nga man nga sa senga sa tutuyan do tungere na nambuin nga eh. Ibitalia kaya mbuki tu manda ngamin ulun na meo. Otobu tu so na bosa meran ni taumbi tu. Nakangabi tu kuncung ko baka sama machu ko wala non to vital non to line nangonong ko. Sandra drabua. Sama na pick up line so si iliu. Sa nunggu lewa na matang baka tu na bula. Baka nung tambe kan dong butako ko mo do biwal te gitu butako to may nakalo may bitu tunggu bitu ti matamu bebe patu ya yo nangono ko satu kun sabi mama balay to pambimbita ka balay kan to na torbo nangone lewa non to pick up line nangono ko mesaka kun ipangango yan rageng tapsaka iya se maniwa kada nunggu rengo tu da mata nunggu rai na marama na tu rai to binen ko may ile waran ren richungo balata tambe kan nunggu rai nunggu rengo Vitalia ni sabi so nunggu na dina ni inda sa dono maktu na biso ni ngona sa toso tu na bika kede na technology ngono ko sa raranga na vital no na taliboni na messenger endondono me kila au baka mbot ke kair na baka buli ditu nga baka binaka vale na ngone wirna turbo wirna ngone tangane me rabaka buli ditu ngai vale me rawani rana ke lati ko nga na non ritavi se na da mer na da kaba na matagali bosa mer na da buta be ira na ngone lewa na ngone sa redo bitu kan ikina na bakini bula ya bimbi tu ngai it's a good thing even na ka mer na baka tabuli ditu nga na non to durbo balatea na matai bakrite sartu nga kina na bonua tumbir mai kina kena karua na rauni lakani Kela nandua tani na roka na li roka taka baleta tu ke baka anda tu reida sarmanda baka titombo na beka anda na rakini bula tu sala ku duru matumbo na beka ke baka mi sa baka wale te kitunga meli ada basarnya na bula ni tamata sa baka wale te kitunga na bula ni tamata baleta na ka ke sa baka wale te kitu anu gurai da num du rai na turanga na maraman tu se mati ku mena ka vini kua kiro mi vital no ta kitunga ni na sono matangali ve bosake baka iduritu do tal ngana ka aku tada ke mengo tu na kiana sa rto vital no takatiko na songo lotu da bata se na the Council of Churches tu ngo sa rimba ten sara non to vital no ini sebenarnya ni rimba mai ngo mai sa sa mikino reda ngo ni bola modi dona ngo tam to tomba lodi mai non na bal na pasta kan na matubal to mai tadilewe no di ma chik koro chiko uno leberto dambe toga no male no to driveway pasaro di nga moraga ay ato ka ni po malo ka ngo nang bimbi ni to ni boss tau re bambasar mo di ko singbera no tau klan ni re na mata mo ni wakasar nga na mati ni singan ni senggay dambe mai Pwede ko nga wala ma ya kini talon jinsar nga ya. Ya tu lanti mati ni nandosan sar na vital no main pick up line kina
kena pangataki na marijuana kailan dan pura-pura sa tukin ko Amerika sa pangataki tu for medicinal pharmaceutical purposes medicinal purposes Okay. May bicara tu satu kan ngor na Fiji Council of Churches ora sarangana liuli non dalo tundo chiko na norto isong go mesa legalize taki oya na kena baka ngataki na marijuana for that purpose pharmaceutical and medicinal purposes lagu cinggon na kena na consultation oya unugurai obangoi Ninda do buta mentang na moro no baka samanta kan tonong na ungo nango na lang mikin no rambuk. Ndo betar tu kono ko. Me sa legalize tag na moro me katakan kala so weekend da to mati ra ninda ngunu buto na tablet ko tak na moro. Wala kan ira kuri ke nga. Wir na maramani bicara tu na songa. Kuri sara bangor vare di na usere non la bitadak. Yongo Orto sarkan juri lele pun lo turto satu gunung me sahaba kan teki me baka kina na norto claim go ni na bata ki baya ena lilai na kena abuse taki men non te puno lo mani wich ya una bata puno muni rai dono baka samaya me baka lawa taki me rani baka roro taki be ira karangan drevantina iyo itu na kena benaka na sana ruru tu yang na kauroni tukunai Baleta na bakararota kiani na rarota nga eso na lakuani na raranon rabolia obambuta nirtokuta takitu meya na ke bakatau tiku bibuni waye mena soli tiku yani ke bakame baya mena soli no buni na prescription ke baka yanga ngoni sala roni de kilani na bibu kendi na kina baleta ke bakame bakalau takitu nga me kenaki bakalau takitu sana bakalau takitu me tu na bono e boli takina rondra lakan na tomata reli bolia beradaba anybody roni lakani libolia baka almost tiku nandurung ko sala ko mentang libolia ba juga ya nga roni nungurai na roni na bakabulenga Batena lakatal nga kian na abuse. Lakatal nga kian na abuse. Nakakit, batena menapanto niyo yung nubunuay Ko na so nang ng gabot yung minonte sa kordo pa kang tang nakahango. Lalako sarangay ni saratarat yung ulunray, sindalingan ra. Bunuay, doc, yes. Oya sang ndo na ka na mus niulong kutsunggo. Au sa topole na APC na Tylenol ka todo ka siya. Iyo, na etapa nga iko na noma. Sa ngunuay. Ayo mo describe prescribe ta nga mikir. Mo taracho na marijuana. Sabi, lewata leko na prescription. Lewata leko na prescription. Total talasan yan orto sa tuno cingan ko orto na Fiji Council of Churches ronga mo papalang itangan meron rotong man na ken kango cetak na nonta nelulu di lutu eklesia Archbishop Peter Lloyd Chong orto talking to na Acting General Secretary Reverend Simeone Kazi Assemblies of God Reverend Tuinawai Kapiwai Wilson Garasumaki St. Andrew Presbyterian Church Okay, matai ertotukuna it will help locals utilize their natural resources. Kendo may kanta undo sa bakandaro red mark gitu na kena teba kina kango kembali Indonesia na naroon di ba zaka na ilabo talaga buru-buru ni labo sa harto na lang ngayon orto sa nakamay naroon ni so ito ko na nonda zabagon nonda jinaw sa liyo butal ito ka na matin tuwe ni raon ninda na tepta ka na marketing go Kala na zawir ni labo raon ninda sa susumitukin ng jinaw raon ni baka bure zaka sana siyang tel na kukuna ba kami lako na fiber lako ni banggo kantabu lako buni-buni may nambong siyang korto sana bulia sarang batan ni sana regulate ka tu pinak na matintu nagayo ya nakabertu sa lapit ako sa kono Fiji Council of Churches sing madal na tawenda ng badikay na buku di pakasama gorisa kaya do two sides of coin so a head so a tail so na bayota ka so a siyang tu no Miss Jagdis sana gayoso nga St. Giles doon gori doya ya siya madan nito raw siya taparto na lain ni dapat narto na ran dito pa ke pakasana ko nga may ke pakauti ko may kantabu o nakutamay makuta sarangame na market sarangame orto na korto na bulia o kamo bulia orto sana gali ka bakit
Toling bulian na cookies na vonika na kabaya. Ya o kila na ndombe kana puno kila na kota kete mbaka mai ndatea kete tu mai tuka vesi mai kandavu mai asao mai ve da kota mai ndona bunua o kila sana tunga ya sana vai ke baka me sa baka lota ke ya makuni ndona bunua ya memba di so renreta koso ka na kila sana ga na tu sa tunga to lingin la orto reda o sa come ke senso ken security proses tag sar ko sar mi palangi ngame kulis tele ni weekend sa roni proses tag ngabi kenda ndolo tumbe so na dispensary yo stolen baka ni dispensary ke baka ngawli ngunu ko findambi binak sar nga klain sa tu mo buni wa okay motor bit na milligrams ngomero ni kay musuk na tambamu dambi binak sar nga cimbik na kemu kuni ola ko tumba la ko to le wirta ko to na geng to mai tumi ko mo tandambi sar tungi loma sangai la ko ni vital no Dogor itu, indo na kau baka sama taka tikungo, au lumu baka madala taka tikungo di sar tikungo baka sama kina ngona. Iya, baka na ngona. Iyo, na ngona, to kila tu senga soti ni na bi baka lengai sar me baka na kau ai tiko ina maruana. Iya, na ngona mantanga dari de tungor ni to baka dina taka tungo au bos tika ningo indua ka kila urida botu ina nungu matapu vale mantanga. Nanga ngā nengu na momo, ira na tutu, ira na tata, e sa levo na ngone angona, sa receive na ngone angona. Yo ya mandanga e senga ni wakalau te ki tu, e waka wanua tu, te ki lana angona, e tina angona ra tia tu, e rara na kena woli, sa tu waka rara te ki tu, yo na lenga tu sa rede tu na ngonongo, ni sa levo na ngone angona, sa sivia na ngone angona, sa lilai na titei, sa lilai na non rangaraba kabinaka na non ritabi, baka na liuli na matuwa wale, uir na turanga, uir na ngone, ira mantanga na ngone, sar ngunu ba sar nga baka lilia, rasa ando tukuni rasa bena sar nga nengona, ya na kena sa solitu baka, kila nengona, eseng ni baka lautaki, yo, gai baka dava, ke baka mesa, baka lautaki na marijuana, which means na easily accessible. Sa yan total na kaya complicated tu minta baka sama taka senga sutini kararami tu redangani dua kenan dua sa rua senga ni vatu ya kirumi vital no tenga ningo solivi baka mure baka sama tu dan baka no mundo rai na Siapa cuma nak kaya di korto na marama pambir no antana sana so ako senchale kuwa sardika ingo mandanga saya tak buni tu lele bunga sendu se tau tunga senjail se so sendu nge madao so me wan balabu tu yan lebu sala ko ali tunga ngoni sala sar tombali tu ngoni sala bakanda kani rasa sewa tu ya eseng matanga ni se bakalawa taki se me legalize me kila me rawa na non relakani relibulia ya diko sang ko mutu ko lingo menga bakalawa digital me pango na tana wale tunga for medicinal nga baka ona rani taka bika ndo na claim ke baka na bisu ke no ubise na ngon sale da sianga usa kanya ngamba tindo buki mosi chik na ulu are da ito na lebu tu na ke na ngon sal darani lebu tono ngoni salo rito na rede kina binak baka lebu na soli baka sama tiko mai baka rita tiko mai ngo mesa dama titonga ia ke manipulate taki na strength mai na THC to CBD and na bien dua toka na dhaka balabu taura na ngona na education na baka tabulidi tiko men tona kilana kena daka binaka baka lebu ndo tales training heavenward binaka baka lebu na soli baka sama tiko mai tono ko na lutu na kena value baka ilabo inviti mandai dona baka sama ya dapat beka tu kono mare da lalanga vesi ni bulan dina tau na iburu ni labo bat dona ka na senga ni tarro pa nambasulawa sanangai toso da kinga Dua tali bakarita ketika maingo and Rose sana wosonga St. Giles lepo sarna baka sama ko ngaya senga ni na raw tiko senga ni baka menderita ngai nandua sa rua so complicated sibitong na lima na tini ka vitu na miniti dona nga una leka ngoro ngoti tiko kina na nonde wasini nga una ni rongo may bali songo na vito ko ni maoli mat dua talingan matanggali wing rabibo erto sa
Arto sa mai tau ia wata katali tungango, me tomani tunga na non rito benga ravitiko, e na non rito stoa na Maoli Mart, mai na Montgomery Drive, mai Santa Rosa. Sa mai te kubutali tungango na non rito na delivery, na waka o rito na kote ani na kakana na muni groceries ve kia muni o ni dhaka tiko lewu na caregiving, dren na non tala koe ani menda liboli, e na buku ni dhaka, so mbea kai senga tu na motoka, e rawa ni ndong giringa yani ki rito na Maoli Mart, na namba ni taliboni ni sema tunga mai sa ndong beauty ko yani non rito namba ni taliboni, e na non rito itukutuku ni beboli na radio mbulando bata muni ngiri kina, beauty kina na ni order, ka rawa ni rito nangai deliver takayani na nomini boli. Ngobe kemando mai Novato, Pedaluma Novato, mai na VIS Kedea Santa Rosa, Ronald Park, Sebastopol, Laksumbu mai, me yado sar mai Novato. Ya na nonrito bengara bibo sange mitikubu takitingo na Maoli Mart. Radio Mbulando Vata sa 7:05 na tinikawalu na biniti. Mambulu cuma tadi biar na bio kani golele berapa umurnya cuma na bitalo ni maruan. Untuk barita kan cukup sona mata kali bitalo no bangko. Pasar ngan ko andaling. Terus ngan gor dapat to sampai dika. Warna bucik. Bulu na ka Cristiano Labe, bakun ni bina ka na buku di dolar cukup ni bisnis mai Santa Rosa. Na wai na kanta busto ayo dolar cukup na ngonongo. Ya mesan ndo talangan nan rosto. Kelar tu sa cukup talangan nan tulalaw. To na bio ka de nan ronga. Cunningham stage 1 loud and clear ro kala ngota chukubina ka Cristiano Labe ki nomuni matu mala na kabina ni kwa ni mbulubina ka naita ndiama se ni loli barata ka morto na mbulo ni na osonga o St. Giles nduaya mbulo talanga besi mesa dama tuitonga mbulubina ka ndona kena ko matala mai THC to CBD na bindo tanga balau tortong tong ngona eyo ndi talanga na pabuli talanga kina abakoni ni bina ka be makereta tambe alawa do bulu bina kana nasi man na volim bula lebu suba ena kabni benga rabi ni kuwa wa kanu ni binaka Ubaka nuni binaka talanga Sebastopol bulu binaka be nungu tau selai tila binaka sa bole buna siamo chuma inaka binaka ni kuwa selai anu itagi ni totoko chuna ngarabi tabi me Sebastopol ena eka binaka ni kuwa una Beba kambula tal tengani ve Nela Chiletan da Veta, vinaka makalebo, wambula tal tengani ve Sandy, big problems. Bula vinaka Penny Sokini, kekem do ke dena sema tikongori main city level San Francisco. Au beba kambula tal tengani ve Caroline Whippy, vinaka makalebo do sema tikumai, and radio mbulando bata vakatal ngakina ve tawaita sabum bula vinaka sista, vakanuni vinaka tikoyani, and kavini vakarombo kandindai, nuitaki ni tosa vinaka tiko na vakarau kinando tali na moni mathawa. Nebula.
Ogona Rango Manufali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bilang sabole uturang kina marama binaktal nga pale bu maulimat na do bito ko dito na biya kabito to sarya. E bito dito ko men dambulo ngodi matani kina. Ena kabito bingara bine de una. Ngo kiladio ni kilabe na kana vital no ngo on Foundation Seafood Banquet. Ngo na chikina da usaka tu mekin no una arto bito pat singo na Seafood Banquet ngo kana bodur sing katin katulising ni bulo mo ngo rua kina bito na kaloko ena diwa Ross Valley Drive, San Rafael, California. Ngoja na bukuchunga ni nurtondo fundraise taga chikuna leoni chikina turanga marama leoni chikina bo turanga ono mai kandabu oya na nonrendo buli non raini buli na ngoni buli to ko sarra mai na tini kandua na korni buli arto sa identify taga rawar to be buku chikina lo mania sana bo turango kandabu ya duana rondo la kena sauni tikite na kena matela iso na ngona bo tur chikina na kana ya na mbongi ni singa ni katini katol ni singa arto na ngeli talno chikina merto matata ka weekenda na we kai sorto sa baga to rochi na on foundation ka na we kai to la taka chumerto na baga dor eno bi ambagi katuma ye le pani bunturanga ser maingiri ki ana sekurita mana na numa donan raun ndola walenga raun le marutaka na nomukana o sabe bu kital ngabir na ngone ena lo menya sana baga turango kandabuna. Ina tukutunga ka Taraba, go na vakaidur sartung beka ni mataka tu. Na senga ni vakaidur beka, na vakaidur tiku ni mataka ni busutiao. Vakaidur sartung go ni mataka, go na besu retirar ramba tiko weekenda kede sar na marama, senga walengai California, weekenda na marama, Wikim do talangan na we state taliso se wole utingo na ngauna na nonda songo ka wakatokai tiko na women's retreat women of faith retreat step it out na kena ulutanga tiko ngo step it up leave it out your faith founded in love waka vititagi tunga yana kalau dake kalau yani kambula taka na namu bakambauta me te ana loma ngo e tiko usar tunga na bongi ni kua na baka kabi na bongi ni kua ngai tomani tiko ni mataka na katalau ke na programa irto bakaruta tiko irto na marama karto leo tiko ni committee membaleta tiko na women's retreat ngo totoka sara na itubutuba irto sambiuta bata tiko ko sereti kemni e $5,000 tiko na dola baka samatang $5,000 ya so tiko ni baka kabi ni kua katalau ni mataka na ibaka sengeli utenga ni mataka ke na nonra na mai baka tabi tiko na marama ke ira kar sana bulang into kai tiko membaleta na nonto to women's retreat ngo se nonto to sota baka songo ni marama beka roni kaya semani baka semani songo lotu dava oni lewena tiko baka mbauta dava sengani beauty ngo me baka latila tiko na songo lotu go be kenda kede na marama bakambauta marama ito ke bakambauta Amerika wes retira ramba tiko kando baka iduri tiko inango and 5401 Freeport Boulevard Sacramento biutali tungani na kiana tikindua and Radio Bulando Vata Facebook page. Bila sabole bu na lo mania sana bakuturang hotel bu na dio na bagisauci budi dikin no ya na kinando baka iduri tiko na singa kitele bu na kede na kinga wa ya me onan rutu scholarship fund rungo tiko na tiko na di sama nunu talakuli scholarship fund. Okay, dati ona mbak sawo chindo baka dur chunga na songongo, taka chunga mainland ni uda bute ay Amerika ngai Amerika lebungo. Bak sawo tia baka dur mai Seattle. Ya orto sa num mesa na toki na ndona state na nu mai Hawaii. Ya wasar ngarto na turang maraman na itama itilib ngomen na le coincide ju ken ka tini ni ambaki ni kena baka dur chuko o ya na songongo na singa ke teilebu na baka dur chuko mai lai mai Hawaii o ya na singa boro ni kero ni singa ni bulo September ambaki bina ka no turang rono ndolu rosa ngabul ka tol bisu rechi raramba kem na turangan marama ni sana baka turang teilebu sanga wale ngoya siama teilebu ndondomo teilebu dombe kana biokani mbudini mai teilebu no
nonto songo patango untuk kelabin aku juga na soli entah na le solia bukan na mending sarangan ni songo go ya na nonto le soli juga na bukan scholarship fund karena bukan duri mai Hawaii na bakin go na Bakan tu kun Watson tambu ke baka singe via sema tiko yani yes via sema te levo Vesure tingole tali tengah di wiki muni o tio tingah di nonda ironga mai bali songo ene kavini kua vesure tiraramba tiko nga go weekend ke desare na bay na Bula Bay Volleyball. Non tu vesure na timi ni Bula Bay Volleyball cover barrel na mai baka tabi tikina se be baka maro tikina reto na bonga ke munia robe baka tabi tikina cho sa tiki wainengolo ke chuchu alomani. $5 malo koya au sem berba kandua niu lako e nandua na cover barrel satu koni tiko ni tanam bonge indur lako na cover barrel kero bitan lo tangan bonge ni tu club ni volleyball ya iya aku seranga ya ndangoliani dali wakatobole manda na cover barrel ngo $5 and na soma na $5 ya ngunengona kimnina ndo ngunengona na kakana bakaruta kitiko na curry toa beef chop suey waka babi ke na chicken palau ya $5 na idurduru kartona pakai tabi rona pakai tabi tikina na rua acho sa teki wainengolo ke chuchu alamani na vonga ke munia na karusanga bulisinga ni volome mai na 5 na kaloko na kawi kina tinikan dua na kaloko na mbongi kasana mbiu tali tungani na kena tikin duango na ironga mai pali songa na radio mbulando bata Facebook page tiko kina na address ke na namba ni taliboni boni na bakota rawa ni kina na nomuni dhurdhuru zel kema pale gobi kemudian beka ni ngondo anta muni bitalon le samba di lako tungo na be to sote ka to lako ka ba tango na $5 iko na siyang talinga le soma ina katumba iko saba ka mo prepaid tagarao no mu tsingango zel ve Isaac Peter Isaac sa juga no mu somra na $5 sa lako bata na kemu ba kabi no mu somiangona na berlea kena no mu bagarong ser tolu na ka sota kana $5 ya mana vida kena vida sana ve mate nei labo jina utalitu haya osaranga o hewo de mate nei labo jina utalitu waka bina bina katigo kena maoli mate non to be tokoni karaundi ndo mai rongo di tukani kena na non de rongo mai balni songo na be kabi au na be bakarita ngani ke tu kila rongo di tiko libu na lotu baka duri tiko na lotu ni asano ka lotu ni tikino ka kila senga so tinira le la ko ni kina ya endona ka kila tiko ni ndo baka bono tiko ambala teni ndo lebu na ngona era senga ni kila kede na leoni tikina senga ni kila kede na leoni asana na beka baka duri tiko koya endo kirobi baka ngeti tiko ni kina se mani songa dava ndo tiko kina se ndo mbudina se sa mai to ya butaki tiko ne baka to mai na ndo tuku ni songo soli komuni sasangan kani bebuke na komuni labo me mai kadibakiani lewena tiko na nonda ironga mai balni songo na bia kabi senga tiko ni ndono so makina dona ka wakabina bina tiko kina mao le mat non reto benga rabi bo na mao le mat na noma bina tiko ya non reto namba ni taliboni sandung beauty ko yani na non reto Facebook page karawa ni ndo wote ni kina men na kauyani na nomuni volleyball deliver ni nomuni volleyball be kimdo mai Santa Rosa Petaluma ya dasar mai Novato ya na non reto benga rabi bo tapa ni benga rabi bo na mao le mat na Montgomery Drive Santa Rosa. Rongo, may nabalisongo na Maulimat, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. May batong gay ruas ang bulu kalima na miniti me ono na kaloko totolo sa artiko na tolo sa nilingi ni kaloko so be akaratiko ngoritu be daru bakang bula mandani veira ena kabi na kuo na pambulo chuma tangani be reto na mata gangs go reto bagareta chuma mendona ser merto na numikina ena kabi bina kaniko okay Obambulo chuma indona tabalingo ko sa andu chuma na yota San Francisco tabale mbale baka mode false gay Indonesia nga tunggu pagkataso so ko tuya na beye panu ni pinakatuyan si matal na puno tapo ni pati siya machukumikina Obambulo tali chunga biro tu William Lewana Benua
turanga na itango mani chuchu turanga mai nandao non re chuchu na ngoni turanga na takalinga mena korba turanga mai sawe yeke sabaga ni bina tu ya di be Mr and Mrs Lewana Punua na kabina ni ko laiba sartunga yani obaga ni bina talanga be tau naita na wanga Egi Joy sabadi lebu chuchu na nona vili new na marama go batala kina be marama yanu sen langa kalimbiu na sabole na siama chuchu mai do siama tu mena be kaya bito sara marama kayei marama lebo na silin petelei ke na silin lebo sar ngai tukin dengan badi tamadala da badi bola toko marama ya na kaya binang ni kuwa badi sembor toka se bala boka sekera se da banga nulle bola sa toko mai saningore sa keroba ka nuni binang toka ni bikemunu marama ya na kaya binikuwa. Naka be wakambula tali tanga be marama nei ta salo te sike yada be naka wakalewu na se amati kumai na kabini ko mbula be naka semesa be naka na soli waka sa amati kumai na ulutanga mai eta tinga na kena wakalawa taki na maruana lava nam dorai ngor bulu be naka ilitai sam bulu be naka wanu ni binaka talanga be tabale seni nei soro mai Seattle tabale sista bulu be naka.
Angambeto kau bakasarawana mamani koro bakatu mamani Panua ya voisa wana moniro ngota bau bakairo bau bakandanga bau bakairo moniro ngota Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Sabale bu turun kena barang betul kena model lewa bentuk tali orto dan rekena serne de sebekenta ena kabe de bin karabe de tai boto ko bekete tina minute me on kolo korno bital lo chini kin on isi budin da ko bote ke bread nta sarong otang na bread ya sana be biu ekani tunga bote ke ne labo bread bank rekete ratan na bread sabe via semachinga en siline Bread Hamada. Brand Hamada ya na turang arno bital lo chungo enda bu chunga di ndona term do kuinta gitu babalangi financial literacy menta kila na vakangata labo na maroi labo na erto na mailau mana puana tua musilini mengono gali paka tengu kina sa petele itu sia ta pa matatang mata palai Totoka bagotina au segi rongo da bantuan na boso atu. Reve sango di buli bina kesarangan inggris di buli polengeret. sia na boso palau ya na puana Iya, ya puan uturara juga petele. Iya na petele apa kame petele sa petele tua musilini leu beba katu ya postal ngapa lau ya meta ngareka ta mai kaya Como dia sambo sa bakile to ko bitu pena na binaka ni non rondo vital no tiko kinga sini buli ya ni sini buli ko mai ndele makut mai lau ke rondo vital no to ko lau talaga ngono tumbu de mai kina vosra no sarungo de tunga ni bulu tuko pu mai vale so a vosa lili ko lau ko to mai dingo tukina upa di binaka ni ko ngaya yantana vital no ta kana silini anta vital lo na madao sauci amai non pulangi cuko Mr. Tukan mai tal lo takero vital lo cuko na vakasa ni sole paki na sole bank lele bora sa varta cuko mai non ran apa di pinaka so sar duru sar kina merle to manir na limon undul bokata kar sa duru tu yani na sole bank ka bora ta cuko Mr. Tukan ngela to lamento ngona ni ko manda ngau bread vital lo takere chunga nei labo nangon tambulu chikin nangon ko sabi talong ani labo Amerika ge sianga bi ko nei labo me sianga no mukad se sianga no paus klada tamani kachilinga tanabalat mai bichi tombali sartunga ngoni sala tombali tungon sala ale butu na homeless nangon ko da bo bina kan di weekend ndala ko Amerika tamai da kata kasara baku ko mai non to no mani bichi ke baka sianga weekend silini we will always have something to fall back to to non the backyard garden se tunga wer non to more nei kach mo na mai soma da ke to tap kila bulu tu ni ker vire reidi anda bo bina kan ni rawan também bulong itu nabi pakai rombuka vakai lavo da vakai lavo ena vakai rombuka kita tuh pakai lavo tuh gala rombuka ada lebo smile sartunga vakai rombuka siga di vakai lavo ya na kena vakai matela lai na kena ve vakai raramataki kena solitiko na vakai sale so mai ver na kena dau gena nama kitiko mai ena mai do ena mai bulangin do kaitiko ena bunga na ve vakai rombuka bread amada ninguém na nama kitiko mai ya and don't go na lek ngona mantanga ngona bia bakambula tiko be bread bula binaka bread thanks for joining us bula binaka litia tiko dava katanga kina ve Elisa Pedi Wimbireta binaka bakaleu na sema tiko mai Sacramento ratu vere na kandavo bula binaka mai bambea isa don't bula binaka mai vanua seni langa kalimbiu ambora dava sali se mai kwa bakanuni binaka tiko yani bakatanga kina ve Thomas toke langi bula binaka junior don't bula binaka se mesa titonga vinaka na sema tikumene kavini kua ve vakambula talitunga yani ve sista lela raboka malo vakalevu na sema tikumai apa kan dibina tanga biari na tema dona serbe no mikino semi se rembevu mai na coal mining town mai Gippsland mai Australia ya rumah tanga Gippsland klanga ya sa mai Australia nga JB linga ni masi apa kan dibina katuyani na bugu dibingkara mesa ngori Elisa Pedi Wimbireta na muni serre sana baka raw mena baka teng-tengen wiki muni na kabini ko Sarah Ferrell bolo binaka kay ama seni loli binaka na sema tikumai na kabini ko Sibe yau ko abakananda kuya nabuvale
Ametini Dole tunabuli Toka utavakan Dua na yalangu Kamida ninogu Ivakarauli Seri